Umuntu ogulako ugule for 3 years ngihambe yonke indawo la ngapheli mangicokutshela ukuthi isifo sami lesakungiphethe ngangumuntu ohlatshwa amanalite emzimbeni ngakwazi usilala nginesilume nginenhloko engiphethe ngapheli kunento engivala umoya kwinyawo zami njengoba ngaqala ukuza la nge31 zaka December solo ngiza nangelise namhlanje ngiyabona ukuthi ngiyaphila yonke lento bengiphethe ngiphilile iphumile ngisuza ngikhulumeli ngiyabona hayi bangabi nomona ugigize awusho mama uthi unesikhathi esingakanani kumele niye le unesikhathi esingakanani uhlutshwa lento 3 years lento ekuhlabayo uze la enkonzweni ubele uyizwa uze la ubele uyizwa uye wayihamba inyanga zonke indawo bahlulekile bonke bangitshela ngeza nalesontweni ngatshela ukuthi lento engiphethe akunamuntu ozoyikhona kodwa ngiphele ngize esontweni imaqala uthi bakutshele kuphi ukuthi akekho umuntu ozoyikhona ngatshela la isontweni ngangizile ngizohlola wafika umama ezohlola uyanyizwa uma ezohlola uma umuntu omhlolayo la ekhaya eboniswa kuthiwa uzohamba uhambe akekho umuntu ozokukhulula kulento uyanyizwa na uzohamba ungene akekho umuntu ozokukhulula bengishilo ngithi lo mama athandazelwe bengishilo lento kodwa umama namhlanje after 3 years namhlanje kwinkonzo yabomama uma ethandazelwa uthi uzizwa njani mama ngizizwa ngiphilile ngizwa ngijabule kakhulu emoyeni ngibonga lenkosi yenziselele usho ukuthulile awuhambe uyojika lapho ubuye sibone uzwe ukuthi into lesasekhona na awuhambe sithi ukuthi isasekhona lethando sisi la uzizwa njani mama siyabonga shayini izandla kakhulu makangena omunye umama lethando sisi la hey abantu bazophila uyanyizwa uyabona lenkonzo yabomama mama kumele ukhululeke kumele uphile uyanyizwa na kwenzakaleni lapho igama lami Flora Beta ngibuya eZimbabwe ngilana eSouth Africa ngomsebenzi mina ngaqala ukuzalana iThursday last week ngilethwa ngumngane ngabuya ngingumuntu ogulayo October ngatholakala ukuthi ngile cervix cancer so kwakumele ukuthi ngihambe ku surgery very fast ngoba icancer yakhona yayisidlulile lapho kumele ukuthi bangazama ukuthi bangisize ngisile so ngathi ukubuya lapha ngabuya ngingumuntu ochawa ngezihlabo one side even mangilala ngangilala nge-one side ngapha ngingalali ngakho but ngeThursday ngabuya ngayo ngapha ngazothola indwangu esasisebenzisa isihlabo lesiyana gone until today sengiyakwazi manje ukuthi ngingalala ngaleli side futhi sengakwazi ukuphenduka ngilale ngendlela zonke akusela ukuthi ngiyalala nge-one side ngapha ngizobe nsiza ubuhlungu manje kuthiwe sithandaza kuthandazwa kuthiwe ubambe lapho ozwa khona ubuhlungu ngabamba khona lapho kuthiwa kule cancer yakhona ngizwile isibeletho sami ngathi siyahamba siyabhoda so ngile and ngizizwa ngiphilile lokhana ukuthi umgulo lo ngilethemba vele ithemba 100% ukuthi icancer le isihambile angisenayo uphilile mama uphilile kakhulu 100%. Siyabonga shayizandla uyabona umuntu uyahlutshwa
Uyangizwa? Wena uthi uyenzeni kuye? Uyenzeni kuye? Mabakhulume lapho. Dumelang bana ba Tonga, dumelang. Bana beso nna e sale ke hlophuwa ke popelo. Bitso la ka ke Mantlha Marta Sidiane ke tswa bophelong Vanderbijl. E sale ke hlophuwa ke popelo ho tloha 2011 ha ke qeta ho thola lasbone ya ka. E la nhlopha ke matha di hospitala ke batla dingaka tsa Sesotho ba profeta ha sena ntho e lokang. Bana beso ditjhelete di fedile re ntse re matha dingaka re patala ditjhelete tse ngata itse ka la o qetela ntate Modimo la re bontsha Mkhuluhoti. Mkhuluhoti ke mo tsebile founung a bonwa ke ngwana ka 2021 a santsana a le Orange Farm ke ne ke sa tsebo tsamaya ke na le kgwedi kaofela ke sa theohele empa fela hoba ke kena ka hara kereke ena Mkhuluhoti a mpeya matsoho ya ba ke phetse Mantaha mangaka na sa go batla motho a tlo nthusa mosebetsing o la bona ke kena a re nna ke entse jwang a ga ke mahau wa ntate Modimo. Bana beso ka je kulenana ha ntate Mkhokedi ha ntsa rapela mona popelo enana ya ka a ke tsebe hona le ntho e mathang jwale peine ena e ka re jwale e matha ho feta ha ntsa rapela re be matsoho monana ene ka re ke tla tswa ntho nngwe e la ga ha ke qeta ha ntsa rapela jwale ya nyoloha jwale ntho ena ha e sa ya kwana e se tla nyoloha e tla monana ha ke re ke utlwa ntho e seng dutse ka letheka a rapela ka matla itse ha fihla ke utlwa ntshwara hlohong ho tloha ha hae fela ho nna mona ya ba amen ha ke sa utlwa niks se ke kgona ho etsa ntho e nngwe le nngwe ke a leboha. Izandla kakhulu yekumona kakhulu. Sanibonani bazalwane. Ninjani mama? Siyaphila njani? Thokoza. Siyavuma ethongweni. Umama uthi sanibonani bazalwane. Ayibona khona yini bazalwane? Niyaphila. Mama uyaqala ukuzala. Uqale nini? Namhlanje. Inkulu le ndaba. Uqala ukuza namhlanje. Awutshele ke mama. Njengoba boza namhlanje umuntu oboza kuye uyamazi. Hayi angimazi tata. Umkhulu uyamazi. Hayi angikwazi. Okay bheka lo baba ola isithombeni lo. Uyamazi? Hayi angimazi. Awumazi? Uvela wasuka nje waya kwindawo ungayazi nomnikazi wayo. Sinjalo bizo usiso hlela lapha emuva. Usiso ukubizile makaze phambili. Makaze simfuna la. Makaze phambili. Waza sisi, waza. Ungasabi, waza phambili. Umbizile. Umlandile. uJesu wami ungithumile ngizobalanda. uJesu wami ungithumile ngizobalanda. Ngizobalanda bonke ngizobalanda. Abo. Mama, what are you? Janala. Siyabonga. Shaya izandla kakhulu. Siyabonga. Mama, njengoba ufike la namhlanje ubophethwe yini manje uzizwa njani? Tata kusho ukuthi umuntu ohlushwa isibeletho.
Ngihlala ngilele ngikhathele umzimba wami uhlezi ubuhlungu. Mangisendlini nje ngathi ngingahlala ngilele angikuthola ukuphumula. Kodwa ke namhlanje uthe mawuthi asithandaze sibambe la kubuhlungu khona. Ngizwe ngathi kukhona into esukayo emahlombe ami. Nasesibelethweni ngeza ngazuthi ngiyakhululeka ngoba kunento ehambayo esibelethweni sami kodwa ngithe mama kakhuleka ubaba ngezwe kusuka lento esemahlombe ngihlala ngikhathele vele ngihlala ngilele. Ngiyabonga abazalwane. Ngiyabonga ethongweni. Uyabona ke mama kukhulu okuzayo uyanyizwa kusethongweni la lanthelela mamela ke angithi uqalile waza ungastopi namhlanje anyizwa ungastopi namhlanje nana isayini ukuthi izinto ezinkulu ziyenza uyanyizwa mama ngicela usondele before uhamba basheshe bakukhulula ima khona lapho imic mama Yebo. Ngikhulume nawe last week ithe mangikhuluma nawe last week ngathi kuwe besilapha ekhoneni uyakhumbula ngathi kuwe nayi 1000 rand ngayikhipha esikhwameni ngakupha ngathi uze uzofakaza ukuthi upholile uyakhumbula Ayangikwazi mina. awungazi Angeke anyikuphanga imali ukuthi uzofakaza usho ungayimele court ngingayibeka tata ngoba nalosisi uze wangilade endlini. Ngithaya asambe. oh zange ngikuphi imali Sengishona lena wathi hayi salusigcoka. oh ngiyayibona manje kusho khona ukuthi yena ukuphe imali ukuthi uzofakaza Cha ngiphi imali ukuthi ngibhadale itaxi. oh siyabonga shaya izandla siyabonga shaya izandla khona bomama khona la hayibo nikhona bomama uyazi ngathi ngiyakhathala nikhona na hayibo awukikize ungakhathala ushaya kakhulu ngikuzwe nikhona mamela ungakhathazeki mangibona ngime la uyanyizwa amandla wonke andluliselwe phezu kwami kwathiwa ngikupha igunya lokuthi laba bantu mabafika ubayenze ukuthi into zabo ziyenzeke uyanyizwa na before siqala umholi wethu bekumele ibe ukhona uyanyizwa bekumele ibe ukhona kodwa kunesimo esivele ngokusheshsha lesi simo masivela uyanyizwa simuphushe ukuthi atravele uyanyizwa na simuphushe ukuthi ayenzeni athathe uhambo hayibo bomama mamela ke uthathe uhambo ngoba ngeyi2 sikaMarch nini 2 sakaMarch siyangena eDurban sithi phakathi KZN bakwata abanye mangikhuluma ngeKZN bathi seniyasishiya ke manje ngeKZN mamela mama mntwana ethongo mama uyabona lapha eDurban uyanyizwa siyaya siyosebenza siyofika singene sifike sisebenze masiqeda ukusebenza sibuye size la siphinde sikusebenze
tshela umakhelwane ithi mayingabe awuzophakamisa umoya wakho ayibo mtshele mama mtshele ithi mayingabe awuzophakamisa umoya abantu baseDurban bazokushiya uyanyizwa na mangabe awuzophakamisa umoya wakho hey abo mama asilali iDurban besithe siya kuphi besithe siya eEastern Cape bathi ukuphi East London ne besithe sishone eEastern Cape East London hayi khona abantu baseDurban bathi nyeke abantu baseDurban bathi lento thina siyayifuna uyazi bayenzani bafuna indawo bona bathola indawo baze bayibhadala bathi sinifuna la bathi lenkonzo inkonzo enamandla bathi lenkonzo ihambisana nathi mayize la sizophiliswa mama uyabona wena ohlalula abantu abaningi lento oyitholayo bayayilangazelela lento oyitholayo bayafisa ukuthi uyazi ngabe lento iladuzane nathi uyanyizwa na manje isikhathi sakho ukuthi uyenzeni supporta lento sebenzela lento makuthiwa masiyele yenza njani shona khona makuthiwa masiyele yenza njani shona khona ayibo anikikizeni nibonisa impilo cela impilo uyabona mama namhlanje uyazi umuntu okuthiwa ngumuntu wesifazana ubaluleke kakhulu uyazi mangizoyenza Sunday service ne ngiyathandaza ngiphakame ngihambe bathi uyabona mangifika kubomama ngithathe isikhathi sami ngingale ngahlala uyazi why ngoba emhlabeni ayikho into ebaluleke njengomuntu wesifazane ngimela uyanyizwa na la yime khona manje it's because of umama if umama bekengekho ngaba ngikho umholi wenu onholayo ukuthi ame la phezu kwesibingelelo ukuthi avule lenkonzo it's because of umama umama uyakhona ukuthi ahlale 9 months ephila ngenhlungu ebekezela amapain endlula kwisimo esibhlungu ngesinye isikhathi uthola ukuthi umama uphila kulenhlungu umuntu omfake kulenhlungu or ubaba akanaso isikhathi uthathwe ngumhlaba akamkhumbuli nokumkhumbula but yena ayenzeni abekezele athwale kanzima for 9 months laba bantu nibakhulu ene uyabona namhlanje njengoba ngibekwe la ngizonisebenzela ngenhliziyo yami yonke
yonke inhliziyo yami yonke. Uyabona mangimela ngizoya all out ukumake sure ukuthi abomama bayalunyelwa, abomama bayaphila. Ayikho into emuvayo ngaphandle kwabani umama. Ngisho even ipresident yestate benyeke ibe khona if umama bekengekho. Benyeke. Ngesinye isikhathi nindlula kwizinto ezinzima. Ngesinye isikhathi amadoda ayanihlukumeza, ayani-abuser, akanihloniphi, aniphatha kabi. But leyo ndoda ekuphatha kabi iyakhohlwa ukuthi mayibheka wena kumele ibheke umama wakhe wamthwala kanzima. Uma ebheka wena ungumfazi wakhe kumele akhumbule ukuthi ngila because of umuntu onje. Yingakho ngithi ngizonisebenzela namhlanje. Hey, uyabona ke mangikhuluma kanje, hey kunento ngapha oyilungiselwe. Uyangizwa na? Hey wabona lento oyilungiselwe before umkhulu ehamba. Uyangizwa na? Ushone le eDurban kumele ayobona indawo leya esiya kuyo. Uyangizwa? Esiyosebenza kuyo kumele ayobona leyo ndawo. Tshela umakhelwane ithi angithi ubufuna ukuyazi ukuthi uyephi ngoba uthanda indaba. Uyangizwa? Uye khona le Durban uyobuka leyo ndawo, bamthumela isithombe bathi na indawo ibhatele. Uyangizwa? Manje kumele aye yena kuleyo ndawo ayobona ukuthi nyempela ikhona na ene yiyo na njengoba bethi na indawo. Makabuya hayi kuzosebenza. Awukodwa waye umkhulu ehambe esathathe nyempela ngenkonzo engaka yabomama. Mamela, ukhona umkhulu la. Umkhulu ukhona la. Awu asimboni, hey usasekude. Ikhona ingelosi la. Ikhona. Uyabona le ngelosi ezosebenza namhlanje.